Voini march ninga kumsang ni somni paruk ninga ni ani a in zavain chibaile vekule Iran Quds Force Commander Ismail Khani chu Mossad ne na inzom na ne rin hlel ani wangin ama veng tu tingein an tilhum nia soi ani Iran sipai chakna tlaniam le tu chemek kara thilkheng maktaka oma IRGC Quds Force Autole Qasem Soleimani thak tu Brigadier General Ismail Khani chu ama veng tu Revolutionary Guards tingein an tilhum nia report ani social media lam report le post dar chak tak Ismail Khani Ruizen or Laithalak nen chuan Israel spy agency Mossad ne na thokdunia rin hlel ani wangin man masak photani thuan tar langa hetianga pu ani na chan hi US le Israel in operation an nei laya maktak maya adam chuak theize le supreme leader Khamenei le hotlian dang tam tak thi na mom thak na te po khan midang an thi laya alo dam chwa big zel wangani voitam tak tha tumna apum pel theile march ni khata beina strike rap thak tak Khamenei bula chungpoa alo dam chuak big khan teran thunei tu terin hle nanga tak te ngai ti thalo hle a sarkar mi khir zwal te chuan hetianga adam chuak big khi phatsan lian tak oma ngain Israel le America in target an nei fu theina tura thuruk lo pe chuak tua an ngai hialani March ni thum kumsang ni somni paruk thleng khan khothangram media emo Iran sarkar media lian te chuan he thi thu hi anlanem nget lo thunga Quds Force ne na inzom na nei thu chwa te chu amingin ala omrenga hetiang lam hoi thu thang man ani thu te Mossad zom thu te maktaka dam chwa thu te hi kumsang ni somni pali top lam na tang khan alo dar to in thudik lo ni ti fia alo ni to bok Masi Iran sarkar chung in rel bol na buaile shwai tu mumal omlo wanga buaina kara hetiang thu thang hi thilkheng thei takani a Iran sipaite thunei na la cham bang te chu rin hel nei na tuam vel mek si he thu hi alo dikani nga chuan IRGC tana an chaklo lai bera mani le mani in be na poi tak atling don ani Tehran ro rel na ngit lo tak chu General Vanei Big Ten pakhate tia thi sanin atlu chemek chu ni si a USB to stealth bomber 10 Irana IRGC target te anbei thudon nei na tarlan danin US Air Force B2 Spirit stealth bomber te chuan Iran ram chung mun sang le Tehran chevel tiamin Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC thupek pek na mun pui command and control notes te hlauhthawnawm da khomna te le missile siam na mun te anbeya online na video dar meka chuan puak na na satakle kangmei chuakin zan thim hnuaia van a chun eng zoi lai mu the ni a hei sipaite chetlak na operation kalmek nen a in mil hle CBS News in tarlan danin US sarkar mi poimo te chuan heavy tu manga be na hi Iran in ballistic missile anei theina ne na in kungkai mun himbik le khautaka siam te bitum ani thon nem heta hei February thatop lama Israel ne na Trangkopa an nei operation epic fury kallai peng pakhat ani he bepui thak na hian Iran boruak ven himna system air defense te chon na satakin ati chhitoa he hian B1 le tuna B52 bomber te manga be zui theina rem changa siama atir ni reilote chungin target sangkhat zasari chuang be ani to ba ka Iran long sipai le missile lam man romun puite chun na satakin na chheto bokani hemi malok hian UK MTO maritime alert chuan Muscat Oma na tanga chaklam nautical mail za somthum pasaria hla a long captain pakhatin thilpuak le mei khu a mu tho lo tar lang to boka hei he biala boruak so sang chhomek le gulf tuipui lama longjin mi te tana hlaom mek kara ani atua te vevi a po thi le liam anom thu report ani a he bial chunga US munma le athurwal puite Iran in abelet na American sipai thi anom ve bok boruak he ala so sang le a US le Israel sipai te chuan Iran in missile manga beina lian thamle anayo proxy te manga beina buat sei theina ti siturin norna anla chun zom reng ani Iran drone in abe nuwa UK in Cyprus ven himna atichak Iran siam drone in RAF agrotiri thlo trumhun runway aron be nuwa Prime Minister Keir Starmer chuan Royal Navy longlian HMS Dragon chu Eastern Mediterranean tuipui chaklama tirlu arem tita a London UK sarkar chuan indo kan ni loti in tranglema se he malak na hian Cyprus rama British thunei na chin sovereign territory ven himna konga ma anlan na so thleti atar lang ani
he long lian an tirlu chan hi pathiani zanlai khan Middle East a UK thlona trumhmun pui ber chu Iran siam drone in aron be fu wangani UK Ministry of Defence MOD soidanin chiat na thleng hi tlem te chaw ani a thile hliam tor anum lo tima se he thil thleng hi Europe khumwal pui china ron be ani wangin thil thleng kha tak chu ni he sipai hmuna hian thlona tanga be na laka inven thona dar air raid sirens ri sha turom deu reng to a RAF typhoon le F-35 jet thlona te po Jordan Iraq le Qatar tanga lo thlok lut drone missile hlom te lo dang turin an thlok chuak reng bok vanlama tanga be na laka inven na le ron ti chitu long Type 45 Air Defense Destroyer antirluba ka hian UK chuan Wildcat helicopter te chu Iran drone te zuya kap thabik tura siam Martlet missile manga thuamin atir telbok he malak na hi President Trump an shwai tu hlui ro pui tak tak tine na khai khinin Starmer chu tho ho pui har mani tia na taka social no thlengani Trump chuan US sipaite an thona trumphal na peturingot po ni thumemo ni lilai huna du chu alungoi lo tho soi chuaka ramtang rual dangten man lak zungzung theilain star marai ro amwang changlu tuk chu adjust hlauhthawnawm lo ani UK chuan tuna US sipaite chu an hmun puite inven himna tan mana phal sakto na in star mar chuan operation epic fury manga beilet na offensive strike ai ro UK chu atel vedon lo ti in alatang bur reng thung Trump pathu soi Winston Churchill angani lo ati na hian Washington in malak pui tura ruwa man na lian tham takanei le London in inven him na lam chaw ngai poimo an du danin kara in rem lo na ron lian tial tial chu aron tilang chiang he hetiang hian ram khwai tu te in kara boruak thalo ombok ma se HMS Dragon ron thleng hian he biala van lam ven him na man ro changkang tak aron bel cha ani he long destroyer hi drone ron thlok lu te kap thlatura thiam na nei bi gani a akrotiri muna British sipai sang thumle F-35 thlona te omchu thiamna sang taka siampho high technique seal angmain aron veng him don ani Friends point Cyprus a hian vanlam ven himna khol dalu atum tho tar langa Iran in he thliar kara ron beile thut theid na laka lo in ven nan ram sang sang tang kopte thlop na mangin thliar kar chung chumhun hima siaman tumani ti kan thulak na chuan atar lang Operation Epic Fury Operation Lion's Roar United States US President Donald Trump chuan be shep nuwa Iran in ral be na turani chawzel ti na soi Trump chuan Iran be na Irana Kurdish opposition separatist group te chu ral thuam pe ka leilama in be na siam na tan teltir ve mai dana ngai tua me ka Iran point Kurdish homun te abe ve mek bok President Trump chuan Spain in aram chunga joint operated military base te Iran be na turahman aphal saklo wangin US in Spain ne na in sumdon tun na zongjong ati top tur thua puang zar Dubai US consulate ba ka Fujairah le munchen khatate bompuakin United Arab Emirates chunga US ammunition depot te be ani thu tarlan ani bok CENTCOM Commander Admiral Brett Cooper chuan Iran Navy longjong som pasari an kapil to thule Arabian Gulf Strait of Hormuz Gulf of Oman Iran long anom to lo thua tarlang Israel Army chuan Irana missile launchers zathumvel chuchia in bom sangli an thlak thua tarlang Israel in do thlona mangin Lebanon a khotam tak abom Lebanon chimlama Israel be na le thu chwa wangin ti lui na in mipui sang tam tak anin son chuak meka ramri shula military point atanga Lebanon army te anin lak chwa veta ka wangin Hezbollah ten Israel tank te an lo ka pa Hezbollah te hian Israel sipai mun te po an be ta zel bukani Hezbollah te hian Israel Merkava tank pangalai an be to thuan tarlang Israel in airstrike mangin chimlama the Betia Al-Fawa Al-Zaria Al-Zarani Kirbet Salem Al-Zaraya Kafar Tepnit Achit Safalan Al-Abbasiya Khwate Aboma Mount Lebanon Biala Bichamon le Aramaun in Kara airstrike mangin nataka bay ani Colin Mine Balbeka building pakhat chonglia sang chu bomani a Beirut Saudan Subarta Israel in airstrike alanei zela Hasmia chu bom ani Lebanon lamatangin missile roll dangte ka chwale anni Lebanon Health Ministry chuan Israel be na tharlia mi somnga thito in liam tor mi zathum somthum panga anom to thua tarlang Syria
Middle East a Indona dar zau zela Syria poin Lebanon ramri shul lama an sipai sang chuang te ti chuak veta Iran US CENTCOM chuan Iran military chakna 80% chuthiat sak ani to thuatar lang Iran Air Defense 10 Israel harms 900 drone an kaptla Iran in Strait of Hormuz akhar nuwa Iraq point Kurdistan oil export atitop vele ta Iraq Islamic Resistance te chuan khovar tira tangin US military base te voisomni pasari lai an be thuatar lang Gulf ramte Saudi Arabia UAE le Qatar ramte chuan Iran be na anzom ve hnai arinom thu nimin khan khothlang lam diplomat te chuan an tar lang GCC Saudi Arabia the UAE Qatar Bahrain Kuwait le Oman te chuan emergency meeting nei hovin article somnga pakhat of the UN Charter zulzuya manin vena kalpui mai tha an titlang li a hengram te hian Iranin abe mek na chuan inveng zonga ma anlak na chu changle zongin a thak thei thuan tar lang ani Ynet Kuwait a air defense mangin Iran missile te ka thak ni in siren te ti ri kan ni Saudi Arabia Saudia Central Intelligence Agency CIA mun pui chu Iran in drone mangin abe thila khir tol mai ti ke ajaute thang khuma tun to Middle East boina chuan zual lam apan chomeka in rem na lam ain thil kaldan akhir chhota tol mai kansia tangin USA le Israel chuan Iran an beirona in beini masabera khan Iran lam shwai tu poimo zong deu thoin an thi pha ngal khani a ma sen la dwai du big mi alo akoto pa tan kho ngalin an hlauhthawnawm tha an phor ve ngala anin vom ton ta sia mai ni hi ma se tun ma Middle East boina ri khuga re le duak ang chi kha ani tami alo Iran lam hian indona lian zok cho chwangai tumin ma an la zui ngala Middle East biala US sipai mun pui sang te chu an bom zui vele te pop mai an thin rim don ti shelok rengin hetiang hian ma alatani Bahrain Saudi Arabia Kuwait UAE Iraq baka khulai ramvel khu oil wanga hosa ton to vek an ni a heng rama hian USA hian sipai mun pui ahung khle thwa mai ni nimin lam khan Saudi Arabia oil thorna mun pui ni tin barrel nuai nga singa chuang thlorfim thei tun ma dewa Aramco ni chin kha an bom al zoi mea Saudi hian Indona zwan lu ve ngan an tum utut mai abak US sipai base omna dang po an bom zui zela Kuwait hian Iran missile an lo ka na lama US jet fighter pathum ngot an lo sai pal le ngala an lo ka thak na missile la hi US siam tho ni le ngala ngaidam anin deal cheng chung mai Iran hian US lam tang nia sha te chu di mi alavin ala bom zui zelani tuna hian British chuan jet fighter Typhoon rwal khat atirlu don ni in news chen khatinan tar langa France point an aircraft carrier nei chun nuclear power Charles de Gaulle atirlu don ni in an soibok enge thleng zelang Operation Desert Storm lai khan Iraq lalpa Saddam Hussein khan hetiang tactic hi alo apply to a Israel ti thinrim tumin Scud missile in alo ka ve sector ni kha khati lai khan Arab ram tang rual te chuan Arab League members tu point Israel an do chuan koikom thinang thapa che chhuangal turtia thutlung an nei lai ni a Israel ti thinrima Arab ram dang te chu Indona nulu ve kha tumani tuna chuan Iran ram hi Arab ram ni lo ma se an Muslim pui ram te nge abetil ta chiam maya ama khan Middle East rama US military base sang te ka chiata an lo vo fo to a an ti ngam tak ring an tam lo ma sen kap ta mi mai si a CIA le Mossad tho ngei po an shil hai letling viau ta ve ang mak ang ring deu mai chu Arab ram chen khathi Israel chiana an siam sup to lain heti ma Israel an han hofal thei mai hi ni an mani hi chu Arab nam ang thawa nam upa Persian nam an ni daya an long sipai po hi kum sang ni zanga liam ta BC zanga somni panga din khani in an chal hialani Muslim le Jewish te chu uile kel thun polang chawan ni ti chu khovel shiat ani a tuna Muslim ru kolram le Juda ru kolram anin do meka ma se Iran chuan an Muslim puite ngei chu abeitel le loisi achan ni beralang chu China le Russia awe nge tum ni ina shiata ni Middle East oil nga ho hi buai noi sila abikin oil mamo na saber mai China hi ronin rol ngei sila ti chu Iran thil tum ni ina langta ani China hian nitin
oil barrel makta duai som pasari vel an mangral thina ni tin barrel makta duai li point panga vel an siak chuak thunga abak chu ram dang ta an ring top mai ni Beijing khopuya ringot po hian ni tin kar thar sang ruk vel in apung char nia khovel in do pui pani na kha Hitleran ramzau tak opadu wanga lo chuak ani a tuna hian in do pui hi chuak le ni chuan oil in chu wang ani don ani report chen khatina tarlan danin British fighter chen khat tirlu atum hi China chuan ado dal nga le antia adik ngei poina rin om khiti khopa oil mamo khian Middle East a hian chanwawani ve nge nge a tul tlat China North Korea le Russia te hian Iran hi anpui don ni lovin anpui reng to zoka ni kum mai khan China siam J10 fighter rual khatpo China hian a deliver nia shiat ani a heng ba ka hian air defense system newa po an thok dun reng to zoka ni Russia po chuti tho Iran hi anvo pung mai me angai tu ini chuan iring diklo mai the ramdang puina tello po atom bomb siam tuma ma langam ngat anni a missile siam chwa konga phei chuan advance tak anni an hypersonic ho phei chu darkar khata kilometer singkhat sanga aya chaka thlok thei anni a hlom zia kan mutame kan hi intercontinental ballistic missile phei chu anlo nei rei rui to angti hlaom takani America khumwal pui kho an bom she don lo re reng an hlau don heklo nuclear bomb po hi nei ngat sila tun tuma hian an mangnge nge yang an lo nei to reng po ni thei lir ngeng zeu zeu thin le tunin do chwa ma a thilpuak fo thin te kha rin hnel om takani chenom ram ten an soi ve ngai der silo man mo bichil deu dewa le nuai thuk lo te te a atom bomb test an lo ni reng thei lo nei ta se Israel ram nuai bon chak thu an puang cham chi thin si a Israel le America tan hian ngai mo lo chi an ni lo Iran hian sipai he nuai ruk sing thum borvel nein anin chala tanks le thona po an nga thokhat viau mai ma se tun trum hian Israel lam hian Iran van bo ruak te chu thunun ne le toin anin chaloya tak takani chuan in do tan ni khan air defense lam an lo chu chele niang in do long lam hi an nga ve viau maya ma se an te hloma an tui nuai long nei te po te reu te ton za somnga emolek lek te an ni hloma an nei len ber chu oil tanker atana Hyundai heavy industry siam aircraft carrier angdewa unmodified Iris Sahid Bageri heni ton singli sangkhat zetalian ani ve a helicopter po apur ve the ni tun chuma hian ron ka chwa nan beran man zinga mi ni ma se helong hi thotan ni lam khani West Navy ten an ka pil sakni nan soya tuna hian Israel lam thi mi som pani om toin som pakhatan bo meka liam zasari som sari pasari an oma US lama sipai parukan thia liam som pariat omin jet fighter F-15 pathuman hlo to boka kuwai tin long sipai pani le sipai pathuman chan to bokani Iran lama hian sangkhat zathumatanga sangkhat zanga vel thi anom to a sarkar ho tu lian chin ngat somli pariat an thi to boka indolong som pariat le tuinhuai long pakhatan chan to a thlona F4E pakhat F5E pani Su-22 M4 pani bok an chan to a Su-24 MK pani Qatarin kap thla in anin soibok Lebanon lampo IDF ten an norzuya ramri kanin IDF te hi Lebanona an lutani heta hian somnga pani an thito a za somnga pathum an liama Hezbollah member som pani zitman an ni to bokani tunlai thiamna asang to lutuka thalak le video siam chop atak ni om tak tak atam le a YouTube channel atam to si du du an puang boka thudik sha ta har sa in film khur angai le mai Iran in dolong Sri Lanka tuipui kama apila mi za somli chuang an bo Iran naval vessel su Sri Lanka tuipui kama apila hei wang hian Sri Lanka sipaite chuan chan chu na an thokani Sri Lanka thunei to te chuan longa chuang mi somthum pani chu chan chu an ni to ten soya mi za somli chuang chu chin shiat lovin an la om ti an soi helong hi Iris Dinatia shiat ani ti Sri Lanka Foreign Minister Vijitha Hirat chuan parliamenta ethil tleng chungchang hi asia tir ni in an soi official ti chuan navy ti hian Iran longa tangin har satnan to thu ko landong ti soin thlirkar tuipui kama India no sona Sri Lanka Air Force te puina in zonle chan chwa na an thok tan ti an soi apil chan hi sia chian ala nilawa defense source chen khatin he long hi tuinhuai longin abe ani theithon soilain Sri Lanka Navy te chuan he muna hian longdang le hlauhthawnawm dang an mulo thon soi ve thung thunei tu te chuan tuya hian dam chuak dang an zong meka chan chwa na tho mek ani bok Iran be ani lain khoyange Russia le China
Israel le US sipaite'n Iran an be mupa an ramlal ber khamini an tha lai hian Iran in nga na le huai sen chan tuipuya nun chan azir pui Russia le Lukis strategy kalpuya China athurwal pui China sarkar khoya nge anom tak Iran hian ti swalian mai ania atha muang swal ta duai mai Russia nen naval drill nein China nena mantlom takin oila shala missile chungchanga inrem siam naram pani nei puin US hian min tui thare mo min be ni puin lamtang lian ber pani ka nei ti na tha muang le a ma se se hun lo thlen meu chuan Iran tran pui turin Russia le China chuan an kutan lek ngam ta lek si lawani hi geopolitics siram le ramin chan thatna aloin nga lo zia ram ta na thatur country interest a zok aloin nga zia lo lang chiang ta ani hi US meu do tur hian Russia le China hian lok na pakhat man nei don lo ti anin hri chianga na sataka hekna anta na thlengzok don ti an shat wangin Iran tran pui hi an tum ngam lo reng ani Iran chanzonga chet nain an ramtan lok na pakhat ma thendon lo ti an shat wangin thlan mua langin an re dia yani hi China hian US ne na in be na chuan aram economy dinhmun na satakin na tider thong don ti asia a buai a in dinhmun ral muan na athlang ta jok ani hi US sidota se China laka sanction nga ani nga asum don na satakin ngong bukang Gulf ram te ne na anin leichi na anging bukang Strait of Hormuz kal tanga aramin amamo energy achok lu na abuai pha bukang Iran in chiang taka sia chwa tak chu Russia le China hi indolaya achian tha wartime Alice Nilavin atu langa lokna nei ton na turatan maya chian tha ani ti hi ni Ukraine na indo mek Russia hian US meu do turin anei na thlin tok lo ti a hai bok heklo Venezuela chungchanga thil thlenga Iran a har lawa US sarkar Russia le China tran puina angam thei ein rin na chu ataka engma lo mai ani ziatem tain na satakin na torpha ta ni zok hi Donald Trump le Israel Prime Minister tha turtia votu tha ani IRGC Intelligence Commander le Hepol Deputy Commander Lui chu US le Israel ten Tirana boman thlakna tholeni zan khan athia US President Donald Trump le Prime Minister Netanyahu tha ani tur thuin alo voto ani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iran sarkarin Ali Khamenei thak tura hruai tu arwa ta piang chu ti boral zel turan ni ati Katz chuan thu chwa siamin Israel ti chiat tumna US le khovela zalen na le he bialram te ti buai tu tur le Iran mi puite ti du da tumna kalpui zel tura Iran firfiak sarkarin hruai tu arwa ta piang chu ti boral zel turan niang ati aming le khoya nge ain thup biruk ti po apoi mo lawati CENTCOM Commander Brett Cooper chuan Operation Epic Fury chungchang asoi he operation a kho honna opening strike hi kumsang ni pathuma Iraq rama American Operation Opening Strike ain alet ni zetina zaw zok ani US yan tun thlengin voisang ni chuang zet strike anei to ani US sipaite yan tun thlengin Iran longsom pasari antipil to a chungzinga chuan helicopter le UAV carrier thar Shahid Bagheri kumsang ni somni panga siam chua Ahman baka Iran tuinhuai long pakhat potel hebe pui thangna hian B2 B1 le B52 bomber te antelani Israel le US te hlotlin na hi ruahman lok aya ma ani Israel le US hian Iran a hian borwa ka thunei nan nei to tuna kan tumber pakhat chu mobile missile launcher ti chiat ani Iran command chain tamjok chu ti bawani to ati Israel Air Force F-35 fighter jet chuan Iranian yak 130 chu Tehran chunga akap thani in IDF te chuan an soi Israel sipaite hian Iran rama kar khatemo kar ni emotal be pui thak bil antuma hemi chung hian Iran sarkar target sang tam takka bilantum ni in The Times of Israel chuan atar lang Israel thil tum chu Iran sarkar le asipai munte systematic takati chiatani heti lai hian IDF a official chen khat chuan Gulf state te boina chuak kara Iran in abe to te chuan be pui thak na konga hian an zom don ni in an soi tuna hian Gulf state te hi defensive lama anin rol bera Iran ballistic missile le an ram be pui thak na drone te chu an kap thla ani Israel chuan ni kalta a ana thok tura ruat Iran defense minister chu ada thale ngal mak Iran president Louis Mahmoud
Ahmadinejad chu nimin khan abudiga te vuina akala Israelin abeina ama hi thilawa abudiga te ro anthi ni Israelin ain chun beya abudiga te chu anthia ma se ran atanga report ma sa anglo takin ani hi chu adam chuak ani US chu an Iran Navy chu ada bo chunzom zela Iran Navy a dina frigate long chu Sri Lanka bula American tuihnoi longin atipilani he longa chuang mi somthum pani chan chu anni a chin shat lovin mi za somli pariat an la ombok he long hi India bulloka naval exercise an nei na tanga lo ho kunga apilani sinbet chuan Israel minister te chu location of turina sha tira thalak atanga tek omte paitorle wifi connection honglo turina sha tir vek bok politically kelon te chu hetianga omturati anni hian kanchena cyber khowele intelligence arena chungchang athu takzia atilang chiang he ni avoi khatna tan Hezbollah chuan cluster bomb an manga marlam khopui pakhat metula mi puite chu inchunga inkhung turin thupek anni IDF tupuang tu chuan niminjing Khan Brigade 401 a IDF sipai pani Lebanon khothlang lambiala thokte chu anti-tank ka wangin hliam na takin an tuarati liam tuarte hi damdoina enkol turin son chu anni a an chung te shiatir anni to bok tunaya IDF chuan mar chaklama chengte ta na hlom om ti ti bonan ven himna liar dang siam bel turin marlam ven himna an thok tran ani IDF sipai te hian malam ven himna nget takin an tho chunzom zel donani firfiak pol Hezbollah chuan hebe puithlakna telve athanga Iran aiwa che turin arin nam noya athil ti wanga atura chu sengei donani atibok India in Tuialhthei Middle East in Dorei Tuialhthei Tuialhthei mangna satak India chu Middle East boina wangin hebial atanga bungro phurlu hun rei tak abwai ni chuan ada kholsa anga lo wangin Tuialhthei har sanna tokna saber ramani theini in mithiam ten an soi Asia energy mang tulian ber China le India hian Tuialhthei thlit film lo anlak lo zinga za vevel hi Middle East atangin anlak ani a India hian a thenomai na da khom tlem zoka kumthum chuang kalta ain tuna chuan chu Middle East atanga alak luwa ain ngatna sa to zok bok China hian tharuk vel dai ada khola India ro atlem zok lea chu wangin adin mun hi a hlom zok le ni ti in Commodities Research Group ICIS Director of Energy and Refining Atei Parmar chuan asoi Asia khumwal puya e bara mashwai tu pani tana hlom tak turin Israel le US in Iran be wangin hong na tak atwar theimeka an chevela buaina siamin khovel Tuialhthei phurkwal mun nga thina mun khat thon chwana kong Strait of Hormuz chu kharani a Brent crude chu tholeni khana manja pasari velina sang to a indona rei taka chuana sanzel arinom hlebok January thla thleng khan India in Tuialhthei thlit film lo alak lu zinga za somnga panga vel chu Middle East atangin ani a ni khata barrel makta duai ni point pasari pali vel alaluta kumsang ni somni pani toplam nuwa atamber trumani anram thifim tu te chuan Washington in anorna satwangin Russia Tuialhthei laklu anti tlem wangin atamber trumani India hian Tuialhthei da khol hian ni somsari palivel adai theiti oil minister Hardip Singh Puri chuan thamasa khan MP te bula asoya heti lai hian thifim tu te tange ro chuan ni somne tanga ni somne panga vel chau dai theni hetiang thilawang hian India hi mundanga leitur zong turin anor theya mantlom zo ka leitheina turin atro zongjong alati don ti oil ministry chuan tholeni khan exa atar lang nge F-15 fighter kha Kuwaiti Hornet fighter ka thak alawni US in B-52 amang le ta CENTCOM fact chuan Iran Beitnan an bomber chuan vor B-52 Strait of Fortress man ani thuan puang ta Iran rama avoi khatman nani B-2 Spirit Stealth bomber le B-1 Lancer te lo mang toni kha target andeng nem ngang mai until ti chiadan chin shiat alahar ri viau thung Wall Street Journal journalist Lara Seligman report danin American F-15 strike eagle pathum tla te kha Kuwaiti Hornet fighter pakhat ka thak an lo ni he thil chiang mi pathumin preliminary report kaltlangin anchil ni ina soi Iranian air defense system in akap thania soi khani zeta tuna hetihan chanchinaron omle ta mitam takabikin Iran supporter te chuan Iran ka thaka an ngaya US in thudika zepa an ngaya finfia nan nei chuang bik lo Kuwaiti hian FA-18C Hornet somthum pani le
FA18D Hornet paryata niya Hornet le Super Hornet thi ay nang lawa FA18 EFB khi Super Hornet antia shiat pollo turani larai soizel danin Hornet fighter pakhatin missile pathuma kap chhuaka F15 E strike eagle pathum te hi avafu paltani ingka palawm theyem theye tunma indona dangdanga polo ve photo a tunma in ko ta hian ingka palna tum hnelo thleng to nge a mania khan F15 E pakhat khachu a vertical tail abunga a engine kangani kha pathuman ka pala pilot le WSO tendam chuak vek khan missile te de uzokina funia rinna tira missile lian chuan fu sen dam chuak lo mai thei quality Hornet khan passive le heat seeking missile entirnan AIM-9 sidewinder lo mangta se F15 E pilot le WSO khan AIM-9 apua adin tonate ma chu engage ani ti an chelo thei khati hunlai khan Hornet fighter te kha Iranian drone scap chiturin Kuwait airspace a anom ngei ti finfiani aza takshiat anilo chiang le zwalin thil thlendan sha tuminan chui meka kan update le vaddonia F15 fighter hi indona ka thlakalani ngai lova hei wang hian tuna F15 tla hian khovel ngai vena hlote em mai ni he fighter ro pui hi khovel fighter hlauhthawnawm phur tam thei ber le rintlak ber pol ani a indona a thadzia voi tam tak finfia ani to US Israel Saudi Arabia Japan South Korea Singapore le Qatar ten F15 an nei Estonia one hi Japanami nge scientist Ralina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng khom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante Alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei te tana damdoi chatak ani tin heng mai baka hian damdoi che shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia theireng ani khati zong kha tun chumata na kanron ti chwale thei ti chu ni